Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'nkalo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu-ke inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu, iqembu eliholwa uPotso-ke laphana-ke amavikelambuso wey'ngane zakwethu selimemezela ukuthi-ke ngomhla ka-2 liyayidedela-ke i-album-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lase lisho-ke uhlobo-ke lokutholakala komculo ukuthi uzotholakala ngama-USB. Ama-USB-ke laphana wey'ngane zakwethu izoba 120 bese kuthi i-CD yibo 80 rand-ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe ulindeleni-ke laphana wengane zakwethu, ngoba siyazi ukuthi le nsizwa y'uPotso ayishayi-ke eceleni wengane zakwethu. Ake sidibane laphana comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile-ke gcina subscribe ungizane nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha si-channel. Siyabonga.